Ginya mubi wito ne nywereirwo ginya njohi ne munywerere ni munywere njohi ona kiri mugayanire agaitwa atia mubi wito na ryo gwa ithe na auni harajo ya tatu hicio na ndui ugikuine muiretu endagio ni athuri na kendio ni muhiriga ti mundu no ru twagithire nie magete muno kamau twathie bunge guku gwitu ri twikarite na bunge aria tukoragwo na uri haya umwe ne akurugama wa Kiambu akagwa nwe gite gia running mate nikio mwe wito haya kugwetanu gite kia minister wa kigina ri nikio ge wito guku kurathio Murang'a minister wa beo jethiri kuratwika ni wa Murang'a thirikari yo kuratwika igagiuka running mate nake atondo ni undu wa agenda ri nake arauma ki Murang'a kurathio gwitu kuria rware ni mega ire mwana horera kuroko gwitu rware kuratwika minister wa gitiri ekumako rware minister wa gitiri matiangi wa hindi yo matiangi wa yito yo ri arauma gwitu rware na minister wa agenda arauma gwitu ki rware arauma kurathio kundu gwetagwo Tharakanithi ni maraciri Tharakanithi ri kuratwika nakuo running mate ri arauma ku kurathio Laikipia kuratwika running mate arauma ku na speaker wa National Assembly arauma ku kai running mate ari igana niguo kiurikio kiuria kiria tureoria atiriri ikae thirikari ino gaikorwo huana ate tondu gutire itura Letereiru ona Meru ndigo kirigareirwo ni Meru kuratwikire Meru tondu nao matire ma corona na running mate kana gitiri ona oni mereirwo gitike running mate na minister wa migunda nigetha acokie cia Ngai-ini mwiretu ni endirio ndakwira endirio atari arauma gwaithe no tumeri atiriri acio mareranira ndeto cia itiri mugikuyu gutigite atari akorore nakio giti ya president twina kio maita matatu giti gya vice president ri ona tutigitara tondu ginya ni kwari karanja ma minister macio mothe marathiruka makikwetaga ri othe gutire madutu taitwa corona ririkana Kamau thirikari ya Koigio terwo ni twari ma minister ni twari na minister etagwo Kamutho ona tukimuthondekera constituency ndi umwe aria mari university twathire tugithondeka tugitumwo wira tuthondeke constituency yetagwo Mathioya na ndathurirwo kugo ndimeri atiriri gukorwo ati ni marathiururukia gakarati gaka gakuga ati ng'ania ni akaheo gitikia running mate kana ni akaheo gitikia ministry iyo ndiratuteithia taruriri tondu no ukorwo ri minister no ukorwo ri vice president kana deputy president no ukorwo we ndurarugamirira ruriri ithuiri na ni ugwetire ruriri rwa Mubi na Gikuyu gutire hiko tugwetikira guthie thabari tutari kindu kimwe in 2022 mundu renda guka kwaria na ithue amenye ithue tuthiaga kahora ithue tukoragwo na mutongoria witu na niwe mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na timu yake iria gakorwo igikarathi nigetha tuyurania atiriri andu aya maroka gutuhoya muiretu guria muiretu uyu witu athie kwao ri athie kuri we ri migendere yake ri ni miega tuoni arataku tondu muthungu ugaga atiriri nyoni arataku menye mitugo yaku nigetha ungikorwo arataku matire na migendere miega ri ona muiretu wa witu ri acha na tutirari uhoro wa mundu umwe anybody urenda guka central na ni muronire na ndeto ya BBI mundu wothe urenda guka Mount Kenya ni amenye murango niki ni umwe no aria kuhura dirisha utukuri mamenye maraigereire harahia ona kangatari kangata porata witu ri kangatari opinion poll yake riu atia tondu ni ekete opinion poll na akauga Murang'a BBI ni araregwo my friend andu yakire mekitiri andu ni mathiruka muno ni mathiaga matura maingi kundu kuingi muno matura maria matari ma Mount Kenya mathiaga Baringo mathiaga kundu kwengungi ona kuratu ikire kangatari laikire kite opinion poll Baringo ndekite Murang'a tondu how comes ginya MC umwe no nan umwe ndona ni akiruta gukaigo ngona umwe ri ithe tangira kirugamiria kiuge atiriri BBI no ri nitwanyitanira ndu wa solidarity na kangatari nitwanyitanira no kangatani ararugamira rauga ndekite opinion poll kuri MCAs ekite kuri raia aya thegio yeterere toronto guthi kuri raia ri ndeusi aya thegio ni mwana wako ri gikeno kiri ogoro ni ndingikiona ni yakira he mundu etagwo Njoki Karwitha no wakwanyukieni arauga ati ni mwari mweje ndikana cietagwo atia topans yes tugutwita atia na Gikuyu tutegero twa mai tutem tunini wathire atia horo wa mai ni tukite kieni kiunigi ukita muno ha kieni mundu
uikaraga Kieni nio itura ya Narumoro itura ria Kiamathaga twakite demu nyingi muno itura ria Wendiga kou turahurukagia mwanake ucio murata wako gwetwo Dan mundu itura riu ni twakite demu nyingi muno matura riu maria twerekeire ni matura ma Berevio na matura ma Nairutia na roa kundu gwetagwo New City ni kuturageria gutwara nona ingi maikare makimenyaga atiriri mai ni devolved ni haria njukaga gukorwo nginyitirira na kiria turauga in the new BBI beje ici turarutaga national government guthii gwaka tutemu tuuri tukunengera governor na tunengere MCAs nio mariakaga demu icio kuria macinani ku maundu macio ni tuguthondeka no finally njugi atiriri demu ya Kimorera aria marire becha cia Alol na Kimorera ni mwatuhiteirie tondu demu iria yari online gwikwo funding ni demu ya Narumoro na Karimenu cia gwakwa iria ciari inyitirire makiria ma mechie 40,000 but unfortunately ni undu wa wici no kora tondu ni ciairwo kama undu kaheni no mu uri Kimorero yagiririe Kieni kwa ndiria demu cio ciathire tondu ciathire yari iyo etagwo ti concession loans ni roni turia royagwo thirikari cia nanja ona itu yari yoerwo thirikari cia nanja na riria ciatuikire mbeca icio ni ciario project icio ciothe cia gukomberwo mbeca gutire demu ingi since Alol na Kimorero gutire demu ingi ihotete gukorwo igi no turaugire atiriri Karurigi yetagiriria mukwa o twetereire demu ici nene ri ni turathondekire project itagwo the Sagana regeneration Sagana regeneration ni demu iria tugukorwo tukihe mai Kieni mwena wa Kabaru guikuruka nginya Chaka na mwena wa tondu ndwe yacira mahathe cira yogithagia ciere nginya mwena wa Mathira ona uni magukorwo makiheo mai ndenda ciuria igire tu turikie mucimiwa na mundu witagwo Ngugi wa Thiong'o ari rare na ici geithika muno ni kuria Njoro na rucio by the way twakorwo na mucimiwa kiuna ndimutaga Njoro wane au kagutuyoro wa Rift Valley no teti mundu gwitwo Ngugi wa Thiong'o ranjira politics is about interest and mostly propaganda. Wajiko must be very careful with those marauka na propaganda and those with the facts utheri BBI ni utheri wa Mount Kenya mwihuge muno tondu mukureherwo ndeto maita meri kwi andu mekumurehera ndeto ciama na kwa andu mekumurehera ndeto cia maheni niguo turerwo haha ni mundu gwitwo Ngugi wa Thiong'o ari kuri arare na ici projection yaku warora Yorona BBI tekahituka wajikuna kamihitukia mona inchi ne wajikuna kuhitukia na kuhitukia ni undu wa maundu maria mega ya kuri ni tuguthi tumuthomithie na tumwerethere kama itana uma gukuri ni gwendaga tu githerie kaundu kamwe constituencies irongereirwo atia undu muhuthu tukauga atiriri population ya Kenya ri ni andu milioni 48 tukauga atiriri mubunge arugamagirira andu koguo ri totura propose tukorwo na constituency 360 ni andu igana mabataire gukorwo makirugamirwo ni mubunge umwe koguo ko ya population ya Kenya andu milioni 48 ukagayania na 360 constituencies mathafu mara ihenya ri iroke kauga atiriri ni andu 133 mabataire gukorwo mari ina constituency 133,000 per constituency. So, to constituency nayo ikoragwo thiini wa county ri. Ungienda kumenya ni constituency cigana igukorwo county ri, oya population ya county, gayania na population quarter. Example Kiambu ina population ya 2.4. 2.4 ngikama thafu makumana na ihenya ri. Ungigania 2.4 ri, oyani na 133 ri, ikuka about 18 reke tweke ithafu milioni 2,000 tugena 133,000 iroka riri 18.0 at the moment ri Kiambu ina constituency cigana 12 the mathafu mahuthu 18 kurutithania 12 niki ithathatu gigwito Nyeri tondu andu ni maroria Kieni iragire kugayana niki Kieni twina andu 750 na Kenya Nyeri yothe 750 759 ando Nyeri haya gayania na 133 ando 759 tugaya na 133,000 5.7 tondu ikoro na 0.7 ya constituency ri cut to the nearest figure Hugo ni constituency cigana ndagikeno twina cigana ithathatu it is very simple na no nyende urore kundu tariu kundu gwetagwo Uasinigishu mari na andu 1.1 million 1.16 ungigaya ni ari ukuona marabatara constituencies 8.6
turamanegera coach na mena ithatha at the moment turamanegera igiri so mudo ona akiuria kwanyu Nyandarua kegwikire kwanyu Nyandarua na ihenya Nyandarua ya nyure Nyandarua ina 638 tukwa ndogiri magana matatu facts ni mathafu mama ichi none kindu ngigugu okay kwanyu Nyandarua ri mwina ndo 638 638,000 kaendia na 133 ni cigana 4.7 riu muri na bugia igana twena Kinangofu Kebeberi twena Karao twena Ndaragwa na twena Njororoko na ithano na muhebarire gukona cigana ni ithano eni na muhebarire gukona 4.7 andu aria mamakitie muno na ni kurigwo ni andu metagwo Baringo tukirikia Baringo ri mena population ya 666,000 kama mathafu kama iko ngia gutukira mena andu aingi 666,000 okay yeah kayani na 133 irahe 5.0 at the moment ri mena abugia 6 kogo na mebere ona ni agutu BBI no egiaga kuhituka ri mabataire gucokia constituency imwe ni Kamau maya ni mathafu these are facts na ndakura to tuguthie nginya Baringo tuma explain ri na tumonie MCAs auria marekire ri they will be very shocked kuko finally ngire kia njuki atiriri document ya BBI ni njega tungiherania maheni turehe ndeto cia ma iria BBI ri ni ukuona ina uguni na to Mount Kenya ina uguni Kenya yothe na niki gitumaga ithue Mount Kenya tukenerere riria kwagia thayu wa bururi wothe ni gukorwa atiriri ungithie Lamu ri twina mubunge Lamu ungithie kundu gwetagwo Baringo ri twina andu aitu ku ungithie Eldoret twina MCA ungithie Githumo ri twina andu aitu meku ona Gitare ri twina MCAs kugo riria kwina thayu bururi-ini ri Mugikuyu ri witu ri nake ni akorwo na thayu Kamau kugiaga thayu tukierekera 2022 ri ungiona andu mambiriria kuma Githumo maume Eldoret maume Kitale macoke guku gwitu maracoka ku na ni kwa yurire Kamau thagio mashimwa arafu ihoya turetana no agethio ni Dr. Paul Kefisho ni arerorera na ni mukenu na atongoria agenge muno timu cici guthondekwo cia BBI muririkane MCAs niguo thondekwo timu MCA makironyo ni murarutire wira riu eherai acha wira wao ni very critical to nio makoro gukura macinani tuguthondeka timu ira involve andu aria thure na aria matari athure nginya na aria marerithĩria iti ona no tukumekira ki to turaugire atiri ha Kamau tutigithukanie githurano gia 2022 na BBI twarugangere no ya BBI ri githe ndikwirire no tugacokera thingira turania atiriri ithabari no gia 2022 ri mubi witu gathiranga ri ukumunengera nate thengio Mheshimiwa Kanini Kega hendo mugicoka thingira na ningakorwo kuo mugakinjita getha ngikigwe ciro cio uria ugiciragwo thengio muno ucio ni Mheshimiwa Kanini Kega ni mubunge wa itura ritagwo Kieni na ni ngwenda kuigua mumbio ringi na ndimwirorere mumbio uyu muthako winirwo ni Samido no Njoroge wa Githinji mekorwo na Gesho wa Wambui uyu no wa Manda show makerireria uhoro wa ugeka atiria mbere arafu weka ati na wekwa ati haka gwika ati ni ndeto icio nicio Njoroge kwaririria cia secondary infertility uria mundu ekaga ati ria mbere wacoka ho muguo kaga ringi ururu ndiramenya niki githiaga na mbere titaguko kumagwo